manatapak bahagi isor ibasin durian ka HKBP Indonesia nama Las Miroha imari pesta perak 25 tahun durian ka durian di Batikino di bayi ama nama Sidoho bahari Las Miroha mulutumpe marhide di Barotoro dan nami mantangian Lasto Matalason uli jeralas marwah aku panitia nami di ini naik bulan nami ma uduk nami marhide di Bartolo dari Batu Barmuna dari Basa Akura Tuhan dihamu pada nami di Halo Nauli marmula dua penari dan dari Basa nyaman dari Batu seru akan nanti mana Tardu Wima di Urianga Resort Maturia Narong di Patikeno pada nani pada rumah godang mula-mula siajurna mula topa siajurna mula nunggu di benda dihami udah mula nuai pe udah tidak lama udah sopa tomat di batas saat usaluna dia akan lihat kalau di partikan benda mama udah sopa ada makan ini lihat nang oras terlalu mau pas mata tuh kita selalu narau di Batikeno abang pada nami beda mama godang dia tapi kalau
Kodam pulo-pulo Buarihita Nakalingan di risiko panibiro sehali lidokon na manguluak na mga liadita naktuluhali may ima padibuhon aka ngol-ngoloin dengan syarat asabuhin na kita marepas saat ini kan marepas may buat aka hita ada orang so ruano aka sebagulang ko sa loja manang na sebagulang ang mahuwas julo marepas mahita yung roka baik kamu makai na namin judul na yung magawa mo siya sa tabi ka ada 5 minit pa niya mga 5 menit kan 5 lagi 5 minit mo 5 menit 5 menit rin na apa ya tapi kamu niya kain na namin sa tabi kayo 5 minit ikaw meron ko sa sila nakar ini judul ni ya oh asa si kopin na suko ama pa din namin yung marepas sa amin ido ang kado nila siya na takbo tayo na judul ni alay eo na baik kamu madala balik kamu balik ya gabi macam orang di Eropa kali main Pisuras mapula kanina iya baik teh ngapain anong mata asa tapar sulyo no di ako pa dia namin di siya ng sikop di torong namin siya kami madapumulati mah tinggal mo na laso ni morutuk peso ko ni dalam namin nama nangyak kondong manupahin lo teripagpigero alay dorong namin mah diyan na bataryason namin nakalingan lumasagan kami marsipakanon na libasahan ko na paligyan namin duhami ang karibay Indonesia dorong namin berjulu bang permata ko degan na dilubihan boros mantong ang paligyan namin ang mga mangalayan kami mga ito matabagawin mo di ako mangalayan ipanupahiyo di lolo teripagpigero dorong namin mah hindi mga tinupa kudo-kudo ba yung kasikulo Menurut pisau na budi baik kami, manupahin lo terpenting Tuhan taman ang gohi yang lo pas-pasna. Pati kami di sana siko di pantangan terpenting Kita hudung na multiyo di bayan di panuhatan. Baik dalam manihanay ko daw studio, plus perlu nga tuwag ang kapahatan. Ada lang kami.